Dobro jutro svima, dobrodošli u novi vlog. Danas je malo bolji dan nego jučer, svejedno je vrijeme nikakvo, no danas jutro kao jučer probudio me poštar i kaže meni poštar imamo pošiljku za vas Luka i evo pošiljka je ovdje. Ja nemam pojma šta je ovo, ali znam da ćemo sad to otvoriti zajedno. Da vidimo šta imamo ovdje. Ovdje imamo dva očito adaptera, ako je to što ja mislim, a to je to što ja mislim. Ovo su adapteri za ledice koje sam dodatno naručio. Znači dobro, stigli su mi barem adapteri ako ništa. Ali mi sobe još nema, tako da ne mogu ledice početi postavljati još tjedan dana. Zato ovi idu natrag u kutiju i čekaju neki bolji dan. Ovdje je taj veliki dio LED opreme koju još moram instalirati, a još veći dio mi nije stigao. Znači ovdje imam još 5 metara, te ovih 5 metara ne radi. Nažalost, ovdje imam dvije žarulje koje se mogu mijenjati sa ovim daljinskim. Sad su došli ti dva novi adaptera i tu su još neki stari adapteri. No još mi treba doći 3 puta po 5 metara, lažem 4 puta po 5 metara ovih ledica. Ja ne znam što će mi toliko ledica, ali tako smo dogovorili sa tom kompanijom, zato još čekam dosta toga da mi stigne. Ovo su moje stare ledice inače iz sobe i iskoristit ću ih jer su odlične, naravno rade. Mogu ih ja postaviti odmah, vidite, ja sam sad dobio taj adapter, mogu ih ja postaviti u sobi, ali kad ne znam gdje ću ih postaviti i hoću prvo da dođe stol i onda da postavim jedne ledice iza stola, jedne ću vjerojatno iza kreveta. I dalje ne znam, moram vidjeti dok mi dođu stvari, tako da ne mogu napamet slagati i onda moram snimiti video o svemu tome, o ovim ledicama, o ledicama koje su kod sestra u sobi, o ledicama koje su u dnevnom i o ledicama koje će biti u sobi od mame i tate, to je ova soba ovdje, tu je trenutno, nema ništa, tu je nered unutra, tako da. Kada to sve bude gotovo, onda moram snimiti video o tome svemu, jer smo se tako dogovorili, to jest tako sam se ja dogovorio sa tim sponzorima. No, vidim da je malo sunce čak izašlo. Zanimljivo. Čak i tu nebo plavo malo. Ali, da, ja idem doručkovat i idem pogledati jedan kratki film u vezi faksa, mislim, za faks, to mi je zadatak. Sponzorirano, šalim se naravno, kupio sam se nešto nakon faksa. Idemo doma s faksa. Jesen došla, lišće posvuda. Jesen je došla, stvarno je lišće svuda, hladno, nije ugodno baš.
super dan. Imali smo, mislim, teoriju filma da se tak zove kolegino. Radili smo, učili smo neke stvari u vezi filma, nije to teorija, nego ćemo mi na tom imati i praksu u studiju koji nam se uskoro otvara, gdje je super oprema skupa. Tamo ćemo snimati, no danas bi baš bilo dobro jer smo govorili o nekim stvarima koje meni nisu bili do kraja jasne, ali sam i danas eto shvatio da nam je super danas bilo u vezi filma. Nalazimo se u jednoj maloj kupaonici u mom stanu i vrlo je čudno, nema nikoga doma, što je čudno za ovo vrijeme. Ali neću se buniti, samo me malo čudno da sam se dogovorio s tatom da idemo negdje dok dođem doma. A njega nema, vjerojatno je već otišao, tako da ništa od toga, ali sve u svemu dosta čudno jer nema nikoga. Tu je nered. U redu ljudi, ne znam sad kako vidite dobro, nije ovo jako svjetlo pojačano, ove ledice tu, ali da, uglavnom sam doma od kad sam došao. Moji su naime, tata je na faksu, sestra je na treningu, mama u gradu i doslovno nema nikoga doma. Doslovno nema nikoga doma, ja sam cijeli dan sam bio. Sad, ima nešto zanimljivo vam reći. Uglavnom, potvrdili su mi dvoje stranice, mogli smo nazvati sponzora, da bi htjeli sponzorirati mi neke stvari. Sad, te stvari koje oni meni pošalju, ja ću napraviti video o njima, pričao sam ovo malo ukratko u prošlom vlogu, no naime danas mi je potvrdila jedna stranica da ćemo to ostvariti, da je to dobra ideja, no nažalost dao sam im staru adresu, tako da će mi poslati to na staru adresu, pa ja moram to otići tamo pokupiti, to će biti prilike za tjedan do 2, vjerojatno 2 tjedna, dok ja snimim taj video, to će biti oko 3 tjedna, te tada negdje ćemo napraviti taj kao giveaway. To će biti stvari, ne znam kakve stvari, uglavnom kako ja izaberem, jer meni te stvari uglavnom ne trebaju, a šta ću napraviti s njima, neću ih sigurno prodati, ali ne vrijede toliko da se prodaje, nego ću ih probati dati. Sada još nisam siguran hoće li taj giveaway biti samo za ljude iz Hrvatske, pošto je u Srbiju dosta skupo slati stvari, barem iz Hrvatske, a ne bih htio da vi plaćate poštarinu, to jest netko ko svoj kao giveaway ili to nešto, to ću ja nasumično birat. No uglavnom htio bih to, ideja je da bude za početak u Hrvatskoj samo za ljude iz Hrvatske, pa onda dalje kako će biti. No pustimo sad te stvari sa strane. Sutra je četvrtak, što znači ja ujutro moram ići izvaditi krv, moram na neku kontrolu ići u 7 ujutro. I poslije toga ja ću voziti, moram sestre otpeljati u školu i s tatom moram otići do Karlovca nešto poslovno i onda idem natrag, te na fakultetu, četvrtak nemam pojma šta imam na fakultetu, no veselim se tome. U petak imam, ne znam isto šta imam na fakultetu, no nemam puno sati i petak idem, nadam se, u Pitomaču. Tako da, petak će biti, ja mislim, najzanimljiviji dan, jer ići ćemo u Pitomaču, vlogat ćemo, tako da, bit će to zanimljivo, vidjet ćete ponovo moje frendove tamo i trebali bi se lijepo svi provesti. No, zašto ovo sve pričam? Jer mi je dosadno, stvarno nemam šta za raditi, znači, napravio sam sve školske obaveze, to jest fakultetske obaveze i ne znam, televiziju ne gledam, na kompjuteru sam stalno, to nije dobro. Htio bi se ići malo provozati na skejtu, makar ovdje nije baš zanimljiv teren za vozice, ali još jedna stvar koju bih htio na brzaka spomenuti. Uskoro ću prijaviti svoj dron, to jest dozvolu za drona da mogu letjeti u zagrebačkom području. Nadam se da ću dobiti tu dozvolu i pokušat ću tako dogovoriti neke stvari
Ne znam još točno kako idu ti zakoni i kako idu te dozvole. No svakako ću se raspitati da dobijem tu dozvolu i koja su pravila letenja u Zagrebu u tako gustom naseljenom području. Jer nije isto letite ovdje ili letite na polju, tako da to se dosta razlikuje. To se moram raspitati, najvjerojatnije ako stignem sutra ću ići to se raspitati. To je jako blizu mene, ta agencija za civilno zrakoplovstvo. Imam prijatelja koji također ima drona, on ima još i većeg drona, no za njega vrijede drukčija pravila nego za mene, pošto je moj manji dron od njegovog. Tako da to ćemo sve morati vidjeti, ja ću se svakako raspitati, no htio bih to riješiti jer, da, mislim, mora se to riješiti, pogotovo ako ću raditi komercijalno, treba imati naravno dozvolu, tako da trebamo to vidjeti. Ne znam zašto sam kod sestre ostao, možda zato što mi ovo izgleda tako lijepo i opuštajuće. No, kao što sam rekao, sobu kako ću urediti već više puta, za ovu tapetu tu još uvijek ne znam. Ako sljedeći tjedan ne bude je u dućanu, morat ću naručiti online, to će potrajati još malo duže dok ona dođe, ali nadam se da će doći u dućane da složimo ovdje tako cijeli taj zid, tapetu lijepu da složimo. I onda sam mislio ovom stranom kreveta staviti ledice, tako da mi krevet ovako svijetli. Tamo iza je šalter i ovdje su još 2 šaltera, tako da na ovom će biti računalo. Tu mora biti jedan veliki produžni kabel, tako da tu bude računalo i sve, znači mora biti utičnica za 2 monitora, za kućište, za zvučnike, za mobitel puniti i vjerojatno ću uzeti od ovdje isto, pošto će ovdje biti ormar. Ne znam hoće li ormar završiti do utičnice, možda će biti preko utičnice, pa ako bude moramo uzeti tu produžni kabel do tamo, tako da imamo više uređaja, za ledice još moraju tu ići 2 možda i tako, bit će puno tu struje, zato treba imati ta 2 ova. I znači ovdje će biti taj garderobni ormar, s njim nemam pojma što ću napraviti, ali imam jednu ideju koju isto dugo već planiram. Znači planiram otvoriti u pošti svoj kao sandučić pod navodnicima i onda vi možete slati svoje radove na tu adresu. I ja odem u poštu, pokupim te radove i onda sam mislio ovako ih zalijepiti na cijela ova vrata, na primjer slike, ne znam, poruke, bilo što mi želite poslati da bude na ovim vratima i da bude u vlogu, da to stavimo tu. I onda sam mislio otvarati te pošiljke vaše nedjeljom, kad imamo onako Q&A, imat ćemo mali Q&A svaku nedjelju i onda otvoriti vaše stvari i staviti ih ovako tu na zid. I tako sam mislio urediti taj dio sobe da bude za vas, to je za vas koji pratite vlog i koji stalno gledate te videe, pa ne znam, to mi je sve u ideji. Ako se to ostvari, ja ću pokušati otvoriti u pošti takav sandučić, tako da možete tamo poslati i ja to podignem i tako ćemo to sve, nadam se, lijepo urediti, ali stvarno ne znam dočekati da više se složi ta soba i to sve, i sve mi je u glavi onako iza stola, ledice, da osvjetljavaju onaj zid iza monitora, ovdje ledice dolje. I ako ću ovdje imati tu tapetu, mislio sam kao napraviti onako male police ovdje, 2 male tanke, tako da ne znam, tu stavim tipa kapu ili monster limenke, pošto ne bi ovo trebao govoriti, ali ni neću govoriti, no da, to i onako stvari, zanimljive stvari, kao male ukrase na tu policu. To bi bila crna polica isto koji tapet, tako da se ne bi previše ni primjećivala. Isto tako moram kupiti novi madrac jer ovaj je puno manji i puno toga se još mora napraviti i ne mogu eto dočekati više. Sljedeći tjedan mora to doći, jer ako ne dođe onda će biti stvarno velikih problema. Sad me vjerojatno više ni ne vidite, no idem do kuhinje. Idem si nešto složiti za jest, zato mislim gladan nisam i jesam, ali dosadno mi nemam šta raditi. Još malo pa će jedan. Tako idemo i u ovo vrijeme spavati. Jutro vadim krv. Moram ići jutro vaditi krv za pregled i onda idemo u Karlovac, tako da bit će sutra zanimljiv dan, nadam se. Eto, dopisivam se malo s Ivonom i tako, dosadno mi uglavnom ovak na večer gledam malo filmove neke, ali onak,
više za sebe. No, hvala što ste gledali još jedan vlog. Vidimo se sutra. Pozdrav.